Kesin. Анан кийин ушу телевизорлордон көп көрөбүз. Ушу бир курортторго барып эс алышкандар, көлдөргө барып эс алышкандар. Биз ушу эжем экөөбүз балдак менен балдактарма өткүп турбайбызбы. Биз мали жаш издеп өтүп калдым. Балдарыбыз ошондой жерге барса бизге ойлоп калат элем. Главный бизге ошо шарты бар эле. Үй берип койсо ойнобой эле. Ояка барбай деле койсо. Деле майли. Ошо колунда балдардан ошо өкмөттөрдөн келген ушулардын ошо шарты бар эле бизге үй берип койсо өтө соокко алышат эле. Biz meni kendiler hazır koyulardılar, baldarını yiyip çıkarıyorlar. Bizdeki yaş hazır. Yani Allah'tan sonra direkt şu baldarımızga imanını saklayıp, жақсы bizi karaytırgan baldarımız çıksın böyle, Buday'dan biliyorlar. Oturağız.